Sve kod nas sastoji se od atoma. Svaki atom ima jezgru. A njoj žive protoni i neutroni. Ja sam proton. Ja sam isto. Mi smo neutroni. Baš kao i djeca. Protoni i neutroni nikad ne miruju. Protoni nikad ne miruju ni sekundu. Oni su razigrani. Jedan proton, jedan neutron, zajedno čine deuteron. D-E-U-T-E-R-O-N. Dođi ti. Sad smo triton. Kad smo najčetvera zajedno, mi smo najčuđe većani. I to se zove alfa čestica. Sad nas je 7. Mislim da se sad zovemo litij. Možemo biti u osnovnom stanju. Možemo biti u pobuđenom. Možemo se toliko visoko poputiti. Toliko visoko. Da se raspane. Protoni se mogu ubrzati u ovakvim velikim strojevima. I onda jure. Pa će 2 takva protona sudara. I to vam je ono o čemu svi pričaju o CERN-u. Neutron ne može živjeti sam. On se spadne na proton i elektron. I elektronski antineutrino. Zato se neutroni u eksperimentima moraju stalno proizvoditi. I to radimo u ovakvom stroju koji se zove neutronski generator. Tu se deuteron i triton sudare. Nastane alfa čestica. Slobodni neutron. Toliko od nas. Pozdravljaju vas. Protoni i neutroni. Elektroni. Ja ne mogu više stoji. 3, 4, sad. Baci loptu, trči. Mi smo neutroni. T-R-I-T-O-N. Da se raspadne.